Znaš li zašto prosječan Slovenac, dok sedi u svojoj savršeno pokošenoj bašti u predgrađu Ljubljane, sa platom kojom može da priušti najnoviji evropski automobil, zapravo pomalo zavidi tebi, koji možda upravo sada piješ svoju treću kafu u nekoj lokalnoj kafani u Kragujevcu ili Nišu? Podaci koji dolaze iz socioloških istraživanja su gotovo šokantni. Iako Slovenija ima standard koji mi nazivamo evropskim snom, Slovenci sve češće biraju Srbiju kao svoju destinaciju za emocionalni detoks. Oni imaju sisteme, mi imamo dušu. Oni imaju red, mi imamo život koji pršti na sve strane. Rezultati poređenja naše dve kulture danas, 3 decenije nakon što smo krenuli svako svojim putem, otkrivaju istinu koju mnogi ne žele da priznaju, da ekonomski uspeh ne garantuje socijalnu sreću. Danas ćemo razgovarati o tome kako je moguće da zemlja koja je skoro sterilna u svojoj čistoći i disciplini zapravo čezne za našim haosom i zašto su naši međuljudski odnosi ostali tvrđava koju hladna Evropa nikada neće moći da izgradi. Ostanite do kraja, jer ćemo analizirati stvarne razloge zašto je srpski mentalitet, uprkos svim izazovima, ostao posljednje ostrvo iskrenosti na Balkanu i šta to tačno Slovenci vide u nama što mi sami često previđamo. Kada govorimo o Sloveniji, govorimo o zemlji koja je za nas uvek bila simbol zapada u malom. Za generaciju koja je rasla u zajedničkoj državi, Slovenija je bila onaj uređeni rođak koji uvek dolazi sa čistim automobilom i najnovijim tehničkim uređajima. Ali zašto je ovo poređenje danas važnije nego ikada pre? Zato što se nalazimo u trenutku kada se pitamo šta je zapravo kvalitetan život. Da li je to broj 0 na računu ili broj prijatelja na koje možeš da računaš u 2 ujutru? U ovom videu ćemo duboko zaroniti u kulturološke razlike između nas i njih, analizirajući sve od načina na koji pijemo kafu, preko naše kuhinje koja osvaja njihova nepca, pa sve do porodičnih struktura koje su kod nas ostale stub društva, dok su kod njih postale deo administrativnog sistema. Saznaćete zašto slovenačka nostalgija za južnjačkom energijom nije samo žal za prošlošću, već prepoznavanje nečega što su oni putem izgubili, a mi, srećom, sačuvali. Ovo nije samo priča o 2 zemlje, ovo je priča o 2 potpuno različita koncepta sreće. Srbija danas, posmatrana očima nekoga ko dolazi iz uređenog sistema, izgleda kao energičan, ponekad haotičan, ali neverovatno živ organizam. Naš život se ne dešava unutar 4 zida, on se dešava na ulici, u komšiluku, na slavama i, naravno, u kafani. Kultura kod nas nije nešto što se konzumira samo pozorištima, ona je utkana u svakodnevnu interakciju. Pogledajte samo naš koncept porodice. U Srbiji porodica nije samo mama, tata i dete. To je široka mreža tetaka, strina, kumova i komšija koji su tu za svaki životni događaj. Kod nas se radost deli bukom, a tuga se leči zajedništvom. Tradicija slave kod Srba je možda najbolji primjer našeg kolektivnog duha. To nije samo verski obred, to je društvena institucija gde su vrata otvorena za sve, gde se hrana sprema danima i gde je domaćin najsrećniji kada je kuća puna. Taj osjećaj pripadnosti je ono što nam daje sigurnost koju nikav državni socijalni program ne može da zameni. S druge strane, naš mentalitet krasi nešto što stranci zovu kreativnost u posljednji čas. Mi možda nismo majstori planiranja za 5 godina unapred, ali smo majstori preživljavanja i prilagođavanja. U Srbiji se problemi rešavaju u hodu, uz osmeh i neku nevidljivu energiju koju je teško objasniti nekome ko živi po strogom rasporedu. Naš životni standard možda nije najviši na papiru, ali ako pogledate naše restorane, naše trgove subotom uveče i naše domove, vidjet ćete jednu vrstu bogatstva koja se ne meri novcem, bogatstvo socijalnog kapitala. Kod nas je kafa institucija, to je sat ili 2 razgovora koji služe kao terapija. Mi ne pijemo kafu da bismo se razbudili, mi je pijemo da bismo se povezali. Slovenija je, sa druge strane, oličenje alpskog mira i discipline. Tamo je ordnung ili red na prvom mestu. Kada pređete granicu i uđete u slovenačka sela, prvo što primetite je neverovatna estetska harmonija. Svaka kuća ima cveće na prozoru, svaka trava je pokošena na istu dužinu i sve funkcioniše kao savršeno podmazan sat. Slovenci su izuzetno vredan narod, čija se kultura rada zasniva na preciznosti i odgovornosti.
ali ta preciznost ima svoju cenu. Njihovo društvo je mnogo više individualno orijentisano nego naše. U Ljubljani ćete retko vidjeti da neko nekome upadne nenajavljen na kafu. Tamo se posete zakazuju nedeljama unapred, a privatnost se čuva gotovo ljubomorno. Dok je kod nas porodica širok pojam, u Sloveniji je ona sve definisanija kroz nuklearnu porodicu, što često dovodi do osjećaja usamljenosti, naročito kod starijih generacija. Nedelja u slovenačkom gradu izgleda gotovo pustinski, svi su ili u prirodi, na planinarenju ili zatvoreni u svojim domovima. Kod njih nema onog mediteranskog žara koji mi imamo. Slovenački mentalitet je racionalan, često povučen i emocionalno rezervisan. Oni svoje uspjehe ne ističu bučno, već ih tihano uživaju unutar svog kruga. Ipak, taj visok standard i red donose i visok nivo stresa zbog perfekcionizma. Slovenac će se osjećati loše ako njegova bašta nije kao iz magazina, dok će Srbin rećima, dobro je, sredit ću to sutra i otići sa prijateljima na pečenje. Ta razlika u prioritetima je ono što definiše naša dva sveta. Kada direktno uporedimo ko je zapravo srećniji, dolazimo do fascinantnog paradoksa. Slovenija ima čiste puteve, ali mi imamo punije duše. Slovenija ima bolje bolnice, ali mi imamo komšiju koji će nas paziti ako se razbolimo bez ikakvog zahteva za nadoknadu. U Sloveniji je sistem taj koji brine o čoveku, a u Srbiji je čovek taj koji brine o čoveku. Analizirajući socijalne faktore, vidimo da je stopa depresije i osjećaja otuđenosti značajno viša u društvima koja su previše uređena. Slovenci zavide Srbima na onome što oni zovu južnjački duh. To je ona sposobnost da se slavi bez posebnog povoda, da se iz ničega napravi gozba i da se u teškim vremenima pronađe razlog za smeh. Pogledajte samo kulturu iz hrane. Slovenačka kranjska kobasica je vrhunski proizvod, tehnički savršen, ali ona nikada neće imati tu vrstu kultnog statusa i društvene težine koju ima srpska pljeskavica ili pečenje. Kod nas je hrana zajedničko iskustvo, mi jedemo iz istih tanjira, delimo meze, pričamo dok žvaćemo. U Sloveniji je obrok često samo funkcionalni deo dana, diskretan i brz. Osim toga, slovenačka omladina često gleda na naše mlade ljude kao na ambicioznije i harizmatičnije. Zašto? Zato što haos rađa kreativnost. Kada živiš u sistemu gde je sve predvidljivo, gubiš taj instinkt za borbu i inovaciju. Naši ljudi, naviknati na stalne promene, razvili su socijalnu inteligenciju koja je u Sloveniji retkost. Oni imaju znanje, ali mi imamo snalažljivost. Zato se oni kod nas osjećaju kao da su na nekom emocionalnom punjenju baterija, naš nedostatak pravila za njih je sloboda koju su oni davno izgubili. Kako je došlo do toliko velike razlike uprkos zajedničkoj prošlosti? Odgovor leži u dubokim slojevima naše kulturne istorije koju smo na različite načine apsorbovali. Slovenija je vekovima bila pod uticajem austro-ugarske kulture, koja je u njih usadila tu protestantsku radnu etiku, preciznost i štedljivost. Njihova geografija, okružena Alpima, naterala ih je da budu zatvoreniji, fokusirani na svoj mali, uređeni prostor. Mi smo, s druge strane, raskrsnica svetova. Naš mentalitet je mešavina vizantijskog sjaja, balkanske prkosi i otvorenosti koju donosi život na vetrometini. Mi smo naučili da kuća može da se sruši, ali da ono što nosiš u sebi, znanje, pesmu i prijatelje, niko ne može da ti oduzme. Ta nesigurnost kroz vekove nas je učinila ekstrovertima. Zato je u Srbiji kafana postala druga kuća, mesto gde se sklapaju poslovi, rešavaju problemi i stvaraju veze. Za vreme zajedničke države, Slovenija je bila radionica, a Srbija srce. Kada je to zajedništvo prestalo, Slovenija je požurila ka Evropi, prihvatajući njene standarde, ali i njenu hladnoću. Mi smo ostali verni svom ritmu. Taj srpski put nije uvek bio lak, ali je ostao autentičan. Danas, kada Slovenci dođu u Beograd ili Niš, oni ne dolaze samo zbog niskih cena. Oni dolaze jer osjećaju da je ovde stvarno. Kod nas nema foliranja u emocijama. Ako te neko voli, to znaš, ako se neko raduje, to čuješ. Ta vrsta sirovog, nefiltriranog života je nešto što se u sterilnom zapadnom društvu izgubilo,
a Srbija je ostala kao posljednja oaza te energije. Šta sve ovo zapravo znači za tebe, koji gledaš ovo iz svoje dnevne sobe negde u Srbiji? Prvo i najvažnije, ovo je razlog za ponos. Često smo skloni da se samo kritikujemo, da gledamo u tuđe dvorište i mislimo kako je tamo trava zelenija. Slovenačka trava možda jeste bolje počišana, ali je pitanje ko se na toj travi više smeje. Treba da shvatimo da je naš socijalni kapital, naše porodice, kumovi, komšiluk i ta neraskidiva mreža podrške, nešto što je u modernom svetu postalo najveći luksuz. Slovenci plaćaju 1000 evra za mindfulness kurseve i psihoterapeute, dok mi imamo besplatnu terapiju svakog dana na klupi ispred zgrade ili uz domaću rakiju sa starim prijateljem. Ovo poređenje nas uči da ekonomija nije isto što i kvalitet života. Biti bogat znači imati vreme za druge, imati emociju koju smeš da pokažeš i imati zajednicu koja te neće ostaviti na cedilu. Mi, Srbi, posjedujemo tu vitalnost koju mnogi u Evropi, uključujući i Slovence, posmatraju sa mešavinom čuđenja i divljenja. Istovremeno, ovo je i poziv na oprez. Ne treba da izgubimo svoju suštinu u trci za standardom. Možemo mi da uredimo naše puteve i gradove, ali ne smemo da dozvolimo da nam se oladi kafa ili da nam kuća postane tiha. Naša snaga je u našoj otvorenosti. To što Slovenci dedal češće dolaze kod nas na emocionalni detoks je najbolji dokaz da smo mi zapravo ti koji posjeduju nešto za čim modern svet žudi. Zaključak ove priče o dva pola bivše države je jasan. Slovenija je postala uspešna država, ali Srbija je ostala uspešno društvo. Kada podvučemo crtu ispod svih plata, automobila i kvadrata stanovanja, ono što preostaje je osjećaj zadovoljstva na kraju dana. Slovenci imaju mir, ali mi imamo avanturu. Oni imaju predvidljivost, mi imamo iznenađenja. Možda je upravo to razlog zašto je na pitanje koje je zapravo srećniji teško odgovoriti brojevima, ali lako osjećajem. Ako me pitate, sreća je tamo gde se ljudi još uvek gledaju u oči dok pričaju, gde se pesma čuje bez razloga i gde je čovek uvek važniji od procedure. Srbija možda nije sređena po europskim merilima, ali je itekako živa. Slovenija nam je pokazala kako se pravi država, a mi njima pokazujemo kako se živi život. Zato, sljedeći put kada se naljutiš na neku gužvu ili mali haos u svom gradu, seti se da je taj haos zapravo znak da je krvotok našeg društva još uvek vreo. Zadržimo tu iskrenost, tu toplinu i tu našu sposobnost da budemo ljudi jedni drugima, jer to je vrednost koju nijedna valuta ne može da kupi. Piši mi u komentarima šta ti misliš, da li bi menjao našu neorganizovanost za slovenački red ili misliš da je naša sloboda ipak vrednija od svakog evra? Šta je za tebe prava sreća? Podeli svoje mišljenje, jer kao što smo videli, za nas je razgovor uvek bio najvažnija stvar. Minus, minus, minus. Srbija i Slovenija su dva lica istog novčića, ali taj novčić danas različito zvuči kada padne na sto. Slovenački zvuk je čist i zvonak, ali srpski zvuk ima dubinu i odjek koji traje. Podaci pokazuju da mladi Slovenci sve više cene srpsku pop minus kulturu, naš film i muziku, upravo zbog tog nedostatka strasti u sopstvenoj sredini. Oni u našim pesmama i filmovima pronalaze odušak za emocije koje u njihovom društvu moraju biti kontrolisane. Kod nas je emocija javna stvar i to je ono što nas čini autentičnim. Slovenija se preselila u Evropu, ali Srbija je zadržala Balkan u najboljem smislu te reči, kao mesto gde se još uvek vrednuju dobri odnosi više od dobrog rasporeda. Razmotrimo i naš odnos prema radu. U Sloveniji se radi da bi se živelo, ali se živi veoma diskretno. U Srbiji se često kaže radimo da bismo imali za uživanje. Ta filozofija Amerika je nešto što je Slovencima potpuno strano, ali i neodoljivo privlačno. Oni kod nas uče kako da zastanu, kako da udahnu i kako da se opuste bez griže savesti. Naš mentalitet ne poznaje tu vrstu krivice koju oni osjećaju ako nisu produktivni svakog minuta. To je naš duhovni luksuz. S druge strane, njihova efikasnost je nešto što bi nama moglo da pomogne da lakše ostvarimo svoje ciljeve, ali samo ako je primenimo tako da ne ubijamo naš duh. Kultura kafe je možda najslikovitiji primer. U Ljubljani je kafa break pauza od 15 minuta, često s nogu ili u tišini uz novine.
U Beogradu, Nišu, Novom Sadu, kafa je intervju. To je detaljno ispitivanje o zdravlju porodice, o planovima, o snovima. To je razmena energije. Ta razlika u samo jednoj šoljici napitka govori sve o razlici u našoj društvenoj arhitekturi. Mi gradimo mostove među ljudima, oni grade zidove privatnosti. I jedno i drugo ima svoje prednosti, ali u svetu koji postaje sve više digitalan i otuđen, naši mostovi postaju sve vredniji. Posebno je zanimljivo pogledati kako se Srbija odnosi prema svojim starima u poređenju sa Slovenijom. U Sloveniji je sistem domova za stare izvanredan, čist i modern. Ali u Srbiji još uvijek je sramota ostaviti roditelje ako postoji ikakva šansa da budu sa porodicom. Ta međugeneracijska veza kod nas je prirodna stvar. Unuci rastu uz babe i dede, učeći o životu kroz priče, a ne kroz ekran. To Slovenci danas vide kao svoj veliki gubitak. Njihova deca su često otuđena od korena, dok su naša deca, uprkos svim izazovima, čvrsto ukorenjena u porodično stablo. To je ta emocionalna sigurnost koju nikakva socijalna pomoć ne može da nadoknadi. Na kraju, Srbija danas Slovencima izgleda kao posljednje ostrvo iskrenosti. Mesto gde možeš da se posvađaš i pomiriš u istom satu, gde se ljudi grle kad se vide i gde život još uvek ima miris i ukus koji se ne može kupiti u supermarketu. Naša pljeskavica će uvek pobediti njihovu kobasicu, ne zbog mesa, već zbog atmosfere u kojoj se jede. Naša kafana će uvek biti življa od njihovog kafića, jer u kafani se ne sedi, u kafani se živi. Slovenija je možda pobedila u trci za novcem, ali Srbija je pobedila u trci za smislom svakodnevnog postojanja. I to je istina koju treba da nosiš sa sobom svaki dan. Dragi moji, zamislite sada tu tihu nedelju u nekom slovenačkom selu. Čovek sedi sam, sve je savršeno, ali je tišina teška. I zamislite nedelju u Srbiji, miris pečenja, zvuk dečije igre, komšija koji viče preko ograde i taj osjećaj da nisi sam. Ko je tu zaista srećniji? Mislim da oboje znamo odgovor. Hvala vam što ste gledali i ne zaboravite, mi možda nemamo savršen sistem, ali imamo jedni druge. I to je naše najveće blago. Vidimo se u sljedećem videu.